tukiri aha kujaguza pasika bitu abikiriza bashabwa obuteerarikirira kureka kwegyekyerera mukama Ruhanga wabo byona baremereire ngo nwakubibaasa. Omubutumwa bw'amazoka ga Yesu Ordin wa St James Cathedral Haro, the very Reverend Canon Nathan Bob's message byaba na Burum Cathedral niemwe yagira ngo bwiro bwingi abantu niberarikirira bebwa ko Ruhanga ruhabo itwa basisi yabo eryo nibare no hajya kuyaho ituma eryo nibare no hajya kuyaho ekekura kitungamire ahamutyo bawe eka yawe abana bawe omukazi wawe toshemerewe n'abataka no hajya kuyahibare eryo abakazi bayebuza ngo tugenda babuzana noha araturiba izobera kibuza cyawe nozo kunanya kandi merirwe kandi hire who will roll the stone away from my life no harandiriba Abakurisitayo ngutureke kwerarikirira Ruhanga yatireho buriyo akuba kataraganisa ngutarutsugaho namahaka mutuma go huru ni mufite utibare byakumbaga rero tunajya korera byakumbaga namwe nizobere noja kugarurebe cyangwa mugambere utujyakumbaga ni rabari dushamba rabari garwa rabari iba ngaba musababa ahakuba marayika wa mukama akagomidu yeisha yakumbaga zibare yakishabo haleluya muringo ngo gume Right Reverend Sheldon Mesgwa Bishop wa Ankole Diocese yagira ngo kuzoka kwa Yesu nikitugarira mu amatsiko ngabe yikereza kama witu nizo barukuru mnonga abukuba kigambo cyo kuzoka niyo ntuma yo Abakurisitayo kigambo cyo kuzoka ni kikera no kuzarwa umujuru no butera bintu tuzakuza munongo kuzarwa twijuka munongo kukero kuzoka konka Abakurasi ba Kristo nari mu byafayo byo kwikereza kuzoka niyo ntuma kunojya ngo tarabire kuzoka tukabire tine Abakurisitayo so nizo bari yo kushemerwa simara hango kureba ngo akasingura rufu kandi urufu niwe muzigo wo kubanza w'umuntu aho kuba umuntu wafera umuntu wawe ukashanga utine y'umasuka gandi gora nizibiriye na kuyamani konka wamanya ngo hariyo ukuzuka n'ubura wagarukwa mamani nabwo ico nico kurebera ngo yayongera yayoreka n'amani go kuzoka kwa Yesu Abakurisitayo kandi ukureba ngo agamani go kuzoka ngabasa no kujuna abantu kubihombi nabwo n'abantu bayakira Yesu mwabareba babari bingi sima dino wa urengeri kushanga umuntu umwishicho umwana w'umwishicho wa university na kugira ngo abire yatandika kuzomubushambari natwarwa mubagezi kureba ngo yakira ayizobera iri yo kuzoka kandwe Honorable Dr Robert Rukari uri myishengera habwambara City North yagira ngo amazoka ga Yesu ngatgarira mu amatsiko kandi kitwongera umuhimbo ombitukoro mu nseyiterumu wa Yesu kandi tuje kushemerwa ahubwo kuba ekiyatferire no kujya mutunjo usinje kandi tumukuraterere ebyara byoona mutufera aho kuba ibiro bishate bigwireho nari bibiri bakamutamusharaba yashaba atitata abo mbasasire ahabwo kuba eba gukora bakumenya konka abwicho bamtira musharaba bakamutamusharaba abwitu bakamutamusharaba mutwajuno bakamutamusharaba twamanya utwakuraterera nka bishop okuyabura na kanoni yongera higa Abakurisitayo kwezereka bakakwata bebembezo mu kurwanitsa muzebwe bitingwa umbana bato hamwe n'abantu bono mu ihanga narabana bakuzireho abakuzire kwegereza ibintu by'ubusiyaga n'ibintu by'ihano amakageta twakuriyemo n'abaryaha TV na radios ngwito nka parliament twachwamu akanse ebintu by'ubusiyaga Sky TV againshonga ndimate nebye